أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. የሰዓታችን የሶላት ሰዓታችን እየደረሰ ስለሆነ ውጭ ላይ ያላችሁ አስተባባሪዎች ቶሎ ቶሎ ሰዎችን ለማስቀመጥ ሞክር። የቀረችን 15 ደቂቃ ናት። በዚህ 15 ደቂቃ ሁላችንም ቦታችንን እንያዝ ኢንሻአላህ። ልክ 2 ሰዓት ተኩል ላይ አላችሁበት አካባቢ ላይ ሶፍ ስሩ። ሶላተል ጀናዛ አለን። አንድ ጊዜ ሶላተል ጀናዛ ስለምን الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سلام هوسبيتال. إنما تكون في المسارعة إلى مغفرة ورضوانه بفعل الحسنات المنجيات وترك الخطيئات المهلكات قبل انصرام العمر وفوات أوقات. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن نوره تكافل الوجل. የሁላችንም ስለሆነ ሁላችንም አስተናጋጅ እንሁን፣ ሁላችንም አስተባባሪ እንሁን ኢንሻአላህ። ሁላችንም አስተባባሪ እንሁን። ስለዚህ ኢንሻአላህ በመካከላችሁ የሁዘይፋ ጨርጫሪት መስጂድ የገቢ وعلى الإقامة والسفر فإن تقوى الله أكبر ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم وقد قال ربكم عز وجل آمرا لكم. يعني بيتهيألي ألف طبعا مشكلة. አላችሁበት አካባቢ ላይ ሶፍ ስሩ። ሶላተል ጀናዛ አለን። አንድ ጊዜ ሶላተል ጀናዛ ስለምን أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. የሰዓታችን የሶላት ሰዓታችን እየደረሰ ስለሆነ ውጭ ላይ ያላችሁ አስተባባሪዎች ቶሎ ቶሎ ሰዎችን ለማስቀመጥ ሞክር። የቀረችን 15 ደቂቃ ናት። በዚህ 15 ደቂቃ ሁላችንም ቦታችንን እንያዝ ኢንሻአላህ። ልክ 2 ሰዓት ተኩል ላይ ሶላት ስግደት أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد የሰዓታችን የሶላት ሰዓታችን እየደረሰ ስለሆነ ውጭ ላይ ያላችሁ አስተባባሪዎች ቶሎ ቶሎ ሰዎችን ለማስቀመጥ ሞክር። የቀረችን 15 ደቂቃ ናት። በዚህ በ15 ደቂቃ ሁላችንም ቦታችንን እንያዝ ኢንሻአላህ። ልክ 2 ሰዓት ተኩል ላይ ሆቴያችን እንደዚህ ነው። ደመቅ ደመቅ ብላለች።